Nambornadi mini stadium along election campaign rally ame ke paman pon. MSC kadom terang pilapen ari sangho tumpen chandan patika phan karchodam. West Karbi Anglong ing samjin pen vote ke jok long Japan chisik ding long. Nangli gastric pen kedang lok diabetes blood pressure pen kedang lok king phukeso akeso pen ke jok long Japan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai. Ane nili la so aprang ke so ke niri ni keng ke so dolo la pen ki ok hormon la sonna ki long pen ke la so dowai ki chu pen sinon ki milo la si ane nali tunta nali ning hang hang pen mane mana ke so bang du prote pen nunta aprang akeso ta ani du ulo la so amar jiwan adwai ki chu pensi lita ke me iglo. KarbiAnglongLIVE prime time birta long peneli sami BTBP non birtang ton pen arjuponik thang. Lakhain ko rapli diopani MSC constituency ke parlo Nambornadi mini stadium along election campaign rally mate CM star campaigner ame mission pen pachun ponlo. Bangso mai long alhi sarpo man pen BJP MLA candidate CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Dorsing Ronghang Roland Kiling President BJP is Karbi Anglong District Elise Teronpi VDC Chairperson Bidya Singh Rongpi Pheng Piga H Rengma Board Chairman Anparta Manpeng ke doke thik ding thum chitong dun Melong MSC Sorbon Kumar Telenga Pensi Meathepi Jaipondo Adun thu along BJP candidate Surjorong Pharpan Diopani MSC constituency Arat Ongdung a vote pen pahaipon pulote an social development na pen melang tovar kachitang te do an na pen rat kidu kisung do anta lang paching bar pon ji pusi thanpon MLA election rally campaign along kaduka ve armu bangsuri Great Roxy so say BJP aphan ki kroi aral tu chitong dun Sangti dipen projentera KarbiAnglongLIVE Karbi Anglong District Committee Congress VP Chandan Patika aphan MSC kadom terang pi karchodam Sonsi Ratoning Tiaphan Congress MLA candidate ticket kipi kechok chela pending kang samsejo Congress Party Klembarim Ongdong tum saijok je COC BJP along chipau dunang koklopusi alang lipen pachini pon alang lipen kaning je pon atengke bokajang town ang kang kido an a votes Surjorong par MLA candidate aphan ki pahai pon jelong do desang se chirap chitu dunji anparta Ongdong a vote pahai vek ji pusi vai daklar sapen chithan pon Sangti dipen projenterang KarbiAnglongLIVE Pirangki klembang photum penta kelang charidun kenang soraputhak DC Priti Kumari IAS pen pachini Assam Legislative Assembly Surinira inkora trok ke padu Japan kipang dagatengsi West Karbi Anglong Hamren District Commissioner Sahim Conference Holalong Pirangki amai ing niponlo Labang some DC Anparta District Election Officer Priti Kumari IAS pen ke phalong LA constituency hinialong kido Lakha Pharoisira Crazy Rongkhang ST LAC Returning Officer Dhruba Jyoti Dev Napen Lakha Pharoisira Kre Hini Amri ST LAC Returning Officer Srimati Kelun Tiule Jeme Chetongdun Pirangkia Thengno DC Lapen DO Sangpi Priti Kumari Pen Lamthe ke jai teng pulotangte non MLA kiliki bialong ing thirjir ing samjin klardak rat thek prong mission pen chisik chedang pontanglo kinang sotle sik kedang anparta polling station adim kisi kedang sai do an ta pichun pontanglo halapu election commission of India rona teng pensi raikom sai khia tuma phanta ki toy je phan sikdang thai pen toy pon bomlo
West Karbi Anglong ki parlo non-amat electoral roll along amen ke do kadukawe lak ni ra suri thong kebra ke thomra pharo pli ra krip pli atum amen che thap tang no la song bong pen pin song voda phai la ke lak sira suri kre trogra pharo sir kebra trok si la pen swarlo aphai lak sira suri kre trogra pharo pli ra thong kebra trok ang bong pen inut pin so takali aro su takali aphai long pon lo pharo sira kre si rongkhang st Elesia long lak sira suri thong kebra hini ra pharo phora trokner kebra ke thong vote ke joga phai klang pono lapen lakha pharo sira kre hini amri st Elesia long lak sira pharo trokner kebra thong kebra si vote ke joga phai long pono nomination a loki jok pen kangkrung kangsai misen pen petangsi lakha pharo sira kre si rongkhang st Elesi pen bangpli na pen lakha pharo sira kre hini amri st Elesi pen bang ke thoma tumsi kilik kachipati dunpo district administration a hin pen ke pathik pon West Karbi Anglong angkang pi pen kadukawi ps pharo ke thomra phokebra nerkep bipono la solong rongkhang long ps pharo sira troksir kebra ke thom lapen amri long pharo sira trokebra pho ki bi pen hawara joy ke pen vote ke joklong peja phansi avarsai bipono Democratic arona tengpen anutinta amithang ning ke hangpen kangwai bangpho phan vote ki pache joklong je phan India det charialo along ki pitang road phirang kia phan aja kong ki pia teng print electronic media tum sitame kelang chari dun je phan arpu pipon polling station do anadim stame kache chok kache thei che bohong charwo ki pavide je phan model code of conduct MCC aron sodak ki pialong ki claim ke nam pa media phan DC pen pachini ponno 2 LACs. In 111 Rongkhang ST LAC, 289 electors are service voters. As you must be aware, the service voters are those who are serving in armed forces, army, air force, paramilitary. And in 112 Amri ST LAC, we do not have any service voter. We have zero service voters. With respect to zones and sectors, 5 each. We have 5 each zonal officers across the 2 constituencies, and we have 22 sectors in Rongkhang and 33 sectors in Amri. So this is the information. As already I have shared the timeline of elections. The date of poll will be 9th of April, and the date of counting will be 4th of May. All the other timelines have already been met. They have all the details I have already shared with you. Hamren pen Danieling hi KarbiAnglongLIVE Karbi lameramai nijang longria mei pen thiria chikloni phai inkora troxiani Karbi lameramai mate KLA karjak arni misen pen talonpon Kichengsi sayang deng along KLA methang lama longria me phu sar im be pen me chabain phupon bangso ke talon pon along ingdeng pli lorchuti hirbang me ta padoponno bangso me chari ponlo nijang longria me dunmai phi maloti teron pi hirjir ki hiralong kalitang long kam teron kalite professor rongbong terang akai alamu apu thaksi hirjir hirpon ki hiralong zirkindeng tatseng aro achunbang baburam ti solang lisi ke chengsianong e chepalong ponno hirbami aprang KLA tirpialong arpu kelong dona bang photum jongsi longria me longta arpu dokok lodangte che unangji pupen nijang longri KLA me phu sar imbe amata arpu pen che uponsi tirpialong doverlo alang li dimalong kongchun bang rupsing teron phansi chedon sarpen petpono puthot chunbang adimalong sar borsing rong hangaphan kongchun bang petpon aphisi long e kiron amelong aluhi sarpu aman apeng pen rong chechu lindok rong rak pen dhon sing teron chetong dunsi me RDP don khironi pen mohan teron KarbiAnglongLIVE Paroi sira krehni amri alisi BJP candidate Dr. Habi teron phan kangthum karni mate welcome ajaime dengpo Nijang KarbiAnglong lakha ke thom chinthong constituency ke parlu umat khasiarong umla pher lapen hawang palong thoma dimalong
Pharoi Sira Krehini Amri LC BJP candidate Dr. Habiteron Aphan Kang Thumkani Mate welcome Ajaimek Dengpon. Nabangso Jai Megalong Aluhi Man Pengpen Amri LAC BJP candidate Dr. Habiteron KarbiAnglong Thomas Council Deputy Speaker Avijit Kro KarbiAnglong Thomas Council Old Pension Board Chairman Rup Singh Bongrung West KarbiAnglong District BJP Kongchun Bang Samson Rongphar Chinthong Mondol Ami Phu Vidya Singh Kiswatum Penchenglok Pinang An Songalong Klem Dam Rapet Kithigiding Atum Chitong Dunti Mealong non kivang GMLA election mission pen kuson si ong dunga vote pen BJP candidate Dr. Habiteron Aphan ki pahai dunjima lahi huya lamthi chithan ponsi me mission pen pachun pon Jirikindeng panhimari rongphar KarbiAnglongLIVE Bokachan ST LAC Assam Legislative Assembly Election Surinira Inkoratro Kachipati Dunji Jharkhand Mukti Morcha Alliance Jai Bharat Party Pen Tiang Hoi Pen Tribal Minister Chamra Linda Arideng Pen Pratap Singh Rongphar Aphan ticket Piponsi Ing Tangkring Kili Kachipati Dunji Aphan Pachisik Toilo Laso penajok kedamtang priya chikloni phaing korake thomani nomination ke jok ke padusiani KarbiAnglong DC Assaihem returning officer Kakumoni Saigya ACS ADC redeng jok damlo bonta puthorani mateni phaing korapli arni alangli scrutiny arni kedam ahut eson sonia lo ke chok chedera joksi rejected lo Laso penajok bokajanalong JBP atum mate Pratap Singh Rongphar aratum manghu prongson si ke dokokjo Niphaing Koraner Kep Arni Bokachan Diopani Sarupathar Nilip Napen Borjan MEC Constituency Pen Jai Bharat Party Asongja Pusongja Pietumaphan Chehangsi Amithang Hemalong Chithan Chimumame Padupon Pirangkia Mai Pen Rongphar Sanghu Kachithan Ponke Kedamtang Congress I Party Along Pen Bokachan LAC Pen MLA ticket Hangduno Bonta Alang Niphan ticket ki pipeta jok Congress Party Pen COC Jharkhand Mukti Morcha Alliance Jai Bharat Party Pen ticket palongsi kili kachipati dunjephan chisik pono sita scrutiny reject that lo puvoi phits tame alang litum party pen ke kai keta duthip ji nahok a political party alongta chipa okdun de pusi klardak pen ningjepon La solong isi munthi da mimi alam bangke alang liphan ning ka chithe arat amuluk pinang andu la sinon ke wangji Assam Legislative Assembly election ahut kumarar dengtong na tum vote ke damji neke muaporsi ethan athima angsong mate high command pen alam thi kang hong pensi corporate party along stame vote bidon popsi Pratap Singh Rongphar pen phirang kya mailong ningjepon লিখে পড়িছিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত এবাৰ আমাৰ নমিনেশ্যন ফাইল কৰাৰ পিছত আমাৰ কেইজন আমাৰ পৰ্যায় সেকেন্ডাৰ লাগে সেইটো আমাৰ কিছুমান মিছ কমিউনিকেশ্যন কাৰণে আমাৰ তিনিজন আমাৰ পৰ্যায় সেকেন্ডাৰ ঠিক কৰা হৈছিলে এতিয়া ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু আপোনাৰ জয় ভাৰত নেতৃত্বত আমি ইয়াত ইলেকশ্যন খেলো আমি ইলেকশ্যন প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সময়ত জয় ভাৰত আৰু যে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাটো আমাৰ অসমত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিবেচিত হয় বুলি তেখেতলোকে ক'লে তেতিয়াহ'লে আমাৰ 10জন আমাৰ পৰ্যায় সেকেন্ডাৰ লাগিব বুলি ক'লে কিন্তু আমি যেহেতু এটা ষ্টেট ৰিকগনাইজ পাৰ্টি বুলি আমাৰ উকিলজন মানে ক'লে গতিকে 3জন হ'লে হ'ব বুলি ক'লে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত জয় ভাৰত পাৰ্টিটো আমাৰ অসমত এটা নিৰ্দলীয় পাৰ্টি গতিকে 10জন লাগিব বুলি ক'লে সেই আমি স্কুটিনি যখন আমি 10জন আমি গোটাব নোৱাৰাটোৱে আমাৰ Sangti Dipran Projenterang KarbiAnglongLIVE Mahamaya MEC constituency ke Parlo Sildharampur polling station right wings lapen left wings alongta MLA candidate Lun Singh Teron aphan ki ong tunga vote pen ki pahai dun chia phan pura kaching ki je thana boha mate booth committee asai hem kang pupon Thirepo chikloni phaing kora troxiani Assam Pradesh BJP ST Morcha Dunmai Phu Kesaf Timong ahemalong
booth Mahamaya constituency ki parlo Sildharampur polling station aparman booth committee asai hem ingpu ponsi non ke wangji MLA ki ligahut ke ongdung a vote pen BJP MLA candidate Lun Singh Teron pen ki pa haidun vekji aphan kachingki chethaname ki padupon Labangso Sildharampur PS BJP asai hem kangpu ponalong KarbiAnglong Hauraghat LAC Probhari Subhas Misra kache tongdunalong BJP Mahamaya Mondal Committee along ki ongdung BJP Songjapu Songjapiatum chitongdun Non ke wangji Assam Assembly MLA election along Sildharampur Ahavar araritum tame BJP Song phansi vote ki piponchia phansi raritum pen mielong chiparai ponno Sildharampur PS along opposition party mate BJP pen akapre Congress pen APHLC a party aphan ke vote pipon thek thelo pusi Sildharampur polling station arat tumtame lamthi chiparai ponno lapen pharoi sira sirke Hauraghat LAC BJP MLA candidate Lun Singh Teron kechari kechalon pon mepikason thotsi KarbiAnglong Autonomous Council tame Dr. Tuliram Ronghang kechari ke mepik pen Assam along tame CM Dr. Himanta Biswa Sarma ke langchari ke mesena longsi Sildharampur arat atum tame chirap nang chitu dunpo lapen Sildharampur LW lapen RW tame ingtang kring pen BJP song long sai ke claim ke dam pipon je phantame lamchak nang chipidono Sildharampur arar tumnon ke wangji MLA election ahut ke ong tonga vote pen Lun Singh Teron phansi pahaidon popusi Sildharampur arar tumtame lamchak chipipondo Pur polling station left right wing arat sitame nang cheto dunlo apen lamchak chipilo nutin sitame je non ke wangi bangke opposition a leader atum madule wang noi APHLC noi Congress noi chelang pet punoi chelang le punon sita BJP efan ke akai Dr. Tuliram Rohang ke mepige joine akai Lun Singh Teron ke mepige joine alang litum opposition tum bangke no hok sitame le dununelo hodununelo pupini waida klar sapen rat tum pachini tekanglo lasi nili sitame non poi MLA election bangke BJP efan pangtang kring mesen arjap tipen pahai dunangi pupen singili tame claim pon cepaduk poniglo akai Dr. Tuliram Ronghang sara hirjume lapen ga akai Lun Singh Teron sara bidi sore pensi nilda claim dam ponik bomlo का विधानसभा प्रवासी प्रभारी हूँ और विधानसभा हावड़ा घाट इस पूरे असम में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली कोई विधानसभा होगी तो ये हावड़ा घाट की विधानसभा होगी क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट हैं लुन सिंह तेरोन जी वो बहुत ही कर्मठ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मैं निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से कह सकता हूं कि हावड़ा घाट की विधानसभा को हम भारी मतों से जीतने वाले हैं और हावड़ा घाट की विधानसभा जीतने के बाद ही हम असम में अपनी पूरी 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। सरकार आसे सौभाग्यक्रमे आमार राज्य बीजेपी सरकार हबलै गई आसे और जैसा यहाँ विकास हुआ है पूरे देश में हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 45% की वृद्धि आई है पिछले 5 सालों में विकास की जो पूरे भारत में किसी भी देश में नहीं आई है जबकि इसके बिल्कुल नजदीक का जो राज्य है Dongmukak Pensem Singti KarbiAnglongLIVE Pini prime time birta kelaponsi kang ton poniglo kardong